Reka tubagezeho message ya nyakubahwa Perezida Felix Tshisekedi wa Kongo yageneye abanyamurenge yihumure ku banyamurenge. Mu by'ukuri niko yiswe ko ari message twoyita ko ari yo guhumuriza abanyamurenge, ariko turaza kuyijanjagura twuyumve neza, twumve uburyo uyu mugabo afite strategy ya double standard cyangwa se izo abongereza bakunze kwita ngo two faced strategy. Ni uburyo bwo kuza ufite hypocrisy, wikunze ushaka kudeceivinga abantu, ubesha abantu ibyo uvuze n'ibyo ugaragaza ufite indani uri bukore behind bihabanye cyane. Muri politike izwi nka double strategy cyangwa se two faced strategy. Ni uburyo uyu mugabo yaje asa nk'usympathizinga, wikundishwa ku banyamurenge, ashaka kubereka yuko bafitiye impuhwe, ashaka kubiyegereza mu bundi buryo bihabanye cyane n'ibikorwa byiwe inyuma. Aha ni nyuma y'uruzinduko abaministre bagiriye muri Uvira, delegation ivuye Kinshasa yiwe yagiriye Uvira, itarabashije gusigira abanyamurenge ikintu cyose, ariko hari ibyo yabasabye. Rero abinyujije nanone muri governor wa Uvira cyangwa se wa Sud Kivu Jean-Jacques Purusi, yasuye itorero ry'abanyamurenge ku cyumweru cyashize, azana message ya Perezida Felix Tshisekedi. Kwa hii kanisa tutaenda ku kanisa ya Baporosi, tutaenda kuangalia bandugu wa makanisa ingine ya bapasteur, kile soba Nyamulenge, kile soba Nyindu, kile soba ingine, na tukisema kama mkubwa wa nchi Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ana bapromete. Muzukuri iyi message iri politicized, iri politike kuruta uko yaje gukemura ikibazo. Nko kuza n'ukwiyerurutswa ku bantu. Bya bindi mpora mvuga hano mpora mbivuga ngo uje kubwira abantu ngo muri abakongomani, hanyuma abantu nabo bakishima. Ndabizi ko hari abantu bishimye bamaze kumva ino message ya Tshisekedi, baravuga ngo yasuye abanyamurenge, bishimiye yuko guverineri yatumye yasuye abanyamurenge abagezaho ubutumwa bwa perezida. Ndabizi ko hari ababyishimiye kandi b'abanyamurenge baje kubwirwa ko ari abakongomani, ariko se baje bakwiriye kubibwirwa cyangwa kubigirwa guhabwa agaciro nk'abakongomani? Ngira ngo ntibakwiriye kubwirwa yuko ari bo, ahubwo bakwiriye guhabwa agaciro kuko ari bo. Mpora mbivuga ahangaha. Nguhaye ikaze kuri Free Media Live, we ukunda ibyo dukora. Ndakwiyegereje ni mu kiganiro Viewpoint hamwe na Director Gabi. Tugiye kuba dusesengura ubu butumwa bw'uyu nyakubahwa Perezida Felix Tshisekedi Tshilombo wa Kongo. Niba ukunda ibyo dukora rero, kandaho ako kantu ka like gutya kugira ngo ubitwerekeshe yuko bikunda. Ariko kandi urashobora gutera one step further, utera indi ntambwe irenzeho. Nimba ukunda ibyo dukora ukadushigikira mu buryo bwisumbuyeho, ukaba umumambure wacu, umumambure wa Free Media, birenze ko umusubscriber, ukaba umumambure uhoraho. Ikindi urashobora kutaba umumambure ukavuga ngo reka byibuze mba supporting rimwe. Nanone hari M-Pesa number, urashobora kugira ico twohereza ntaco bitwaye ugashigikira ibyo dukora. Ni uburyo bwo gusupportinga akazi kacu, ibi biganiro n'ibindi tubagezaho. Hanyuma abakunda ibiganiro bindi birenze ibingibi by'icongereza, mushaka kugenda kuri Free Media English mukande subscribe, muzaje mubona ibiganiro bindi bijanye n'ibingibi ariko by'icongereza. Iyi channel inyuraho gusa ibiganiro bivuga by'abumvura ururimi, iy'icongereza nagira hari. Mukunze kubitwandikira mu bidusaba, ubwo ngubwo ndabayoboye aho ngaho. Muri comment section, comment ya mbere haraba hari link ya PayPal. Urashobora kuyikandaho. Nanone nimba ukoresha PayPal akaba ariho unyuza support yawe mu gihe wumva ukwiriye gushigikira Free Media n'ibikorwa tubagezaho. Urakoze cyane. Reka twinjire muri message. Iyi ni message yazanywe na guverineri Jean-Jacques Purusi mu mujyi wa Uvira, cyangwa se Jean-Jacques Purusi guverineri w'intara y'Amajepfo muri Kivu y'Amajepfo.
ku cyumweru cyashize yaciye ku itorero ry'abanyamurenge aravuga ngo narinzanye message ya Perezida Felix Tshisekedi Tshilombo ku banyamurenge, ariko yabivuze muri aya magambo ubifate. Yaravuze ngo narinciye hano kuri communauté yacu y'abanyamurenge yacu, ako gasevinge ugaceho umurongo turakagarukaho. Communauté yacu y'abanyamurenge nzanye ubutumwa bwa nyakubahwa Felix Tshisekedi Tshilombo ku banyamurenge. Reka tumwumve. Aravuga ngo communauté zose zikwiriye kwiyumva yuko zigenga, zinapashwa kujisikia huru. Communauté zose zikwiriye kwiyumva ko ari huru, bigenga. Cya kabiri, zikwiriye kwiyumva ko ari iwabo hatitawe aho bakomoka. Mbese abakominote abaturage bose b'abakongomani bakwiriye kwiyumva, amoko yose akwiriye kwiyumva ko muri Kongo ari iwabo tutitaye aho bakomoka. Ubwo ku banyamurenge bivuze iki? Tutitaye ko mukomoka mu Rwanda cyangwa se musubizwa mu Rwanda umunsi ku munsi, mukwiriye kwiyumva nk'abakongomani. Murumva impamvu ibi yabivuze ko bakwiriye kwiyumva nk'abakongomani. Aravuga ngo tugomba kwiyumva ko twese turi abakongomani mu mwuka no mu bikorwa. Mu mwuka ntabwo ari mu mwuka si uw'umwuka, mbese mu mutima no mu bikorwa. Mu yandi magambo, aha harimo ikintu cyo kutizera abanyamurenge yuko ariko bameze. Mu yandi magambo, ntabwo bizera abanyamurenge ko biyumvamwo Kongo, ko ari abakongomani mu mutima. Imitima yabo iba somewhere else, iba handi. So ibyo mukora biherekezwe n'imitima yanyu, muba abakongomani mu mutima na hehe no mu bikorwa. Bivuze ngo ntitubizera. Sinzi niba ari cyo uzumva gutya, ariko nico ino message iherekeje. Mu mutima no mu bikorwa, ibyo dukora bigaragaza ubukongomani. Mu yandi magambo, mureke kwifatanya na AFC M23 barwanya igihugu, mwebwe mwiyumve ko muri abakongomani. Turaza gusesengura ino message neza twitonze ijambo kurindi. Aravuga ngo twese tugire uburenganzira bwo gukora, bwo kugenda no gukora. Aha mbibutse ko abanyamurenge ntibasohokaga mu mazu muri Uvira, ntibajaga mu mirimo, iminsi yose yarishize ntibakoraga. So ubwo burenganzira barabuhabwa n'iki? Nuko yabivuze, icyababuzaga cyavuyeho, byagenze gute? Ko ndabibutsa yuko batakoraga. Abanyabuvira bankurikiye murabizi ko mutakoraga, mutajaga mu tuzi, mutava mu mazu. Twese tuhagira amafamiye n'ibindi n'ibindi. Ni ukuvuga ngo biyumve ko bakwiriye kugenda bari huru, bagenda uko bashaka no gukora n'ibindi. Utuzi bakora baratubakuyemo. Iyi message ifite ibiro biruta ico mushobora kumva yavuze. Reka rero tuyinjiremo ijambo kurindi. Aravuga ngo twagiye Kinshasa, ibindi yavuze wenda ndeke kubitindaho cyane. Aravuga ngo twagiye Kinshasa, tumare kuja Kinshasa. Tugezeyo tubwira Perezida Felix Tshisekedi, tumusaba ubufasha, tumusaba support. Aratwumva, amare kutwumva. Mwabonye ko yohereje delegation nini hano muri Uvira, iyobowe na nyakubahwa Vice Premier Ministre na bagenzi be. Harimwo umuyobozi mukuru w'ingabo, harimwo n'umuyobozi mukuru wa polisi. Urumva koko iyo delegation yari ikomeye. Ni abantu bari baje bahagarariye presidence ya Felix Tshisekedi. Ariko ubutumwa ministre yatanze hariya turabugarukaho, nibwo bukontraduiza 100% ibi ngibi uyu nguyu yavuze hano. Murashobora kumva wenda analyse nakoze cyangwa se ngenda mvuga kuri aya magambo mukumva nibyanje, ariko turagaruka kuri message yiwe yahaye Wazalendo, yatanze mu baturage ibyo yavuze. Aravuga ngo reka tubanze dusesengure bino bintu mu buryo nkabune. Icyambere tubyinjiremo, iyi public sympathy, iyi sympathization, uku kwikundisha abanyamurenge
publiquement ni show za bindi muri kumva ngo ni show aje kwiyerekana yigaragaze ku ruhando mpuzamahanga n'ibinyamakuru n'ahandi yuko kunza abanyamurenge yagiye gusura abantu bari victime bagizweho n'ikibazo atuma guverineri wiwe genda usurire bari abantu ibinyamakuru bigufate yuko wasuye abanyamurenge yari kuri pressure y'imiryango mpuzamahanga n'abandi kugira ngo aje gusura abanyamurenge kuko nibo bagize ikibazo nyuma y'iriya myigaragambyo. Aha rero ni nyuma yuko imyigaragambyo ikaze yabaye muri Uvira imaze kuba iba ariyo kwanga General Gasita. Mu yandi magambo niyo kwanga umunyamurenge ko ayobora muri Uvira. Abanyamurenge barahatikiriye barahababariye bishwe n'inzara nibo bari emotionally tureke emotionally babaye affected babaye traumatized nuko babimenyereye ariko ntawuzi umenyera ibyago tibageraga no kwiduka bagiye guhaha. Ibi ngibi bimare kuba Felix Tshisekedi yohereza delegation nyuma yohereza uyu mugabo kuza kuba comforting kubahumuriza. Abahumurize rero iyi show iri mu buryo bubiri. Ikintu ca mbere mu kwiyerekana mu kuza kureba abanyamurenge nari mvuze yuko yashakaga amahanga. Icya kabiri yashakaga gutsindira imitima y'abanyamurenge bari bageramiwe batangiye gutekereza koko Kinshasa ntacimaze ati noneho iyaba FRDC AFC yarije ikaturokora atabo batangiye gutekereza gutyo reka tugarura iyo mitima tubereke yuko yari guverinema yabo tubasobanurire tubabwire ngo iyi ni guverinema yanyu irabakunda dore iziza no kubasura iziza kubareba. Noneho abanyamurenge abatrikinge abashuke noneho namara kubashuka bisange koko wa mugani president aradukunda wa mugani president wacu ntubona ko duha n'agaciro mu gihe twagize ibyago akaba yaje kudusura. Buriya nta muntu uzuba convinced vuba nk'umuntu uri emotionally wagize ikibazo muri emotion wabaye affected emotionally. Iyo abonye umuntu umwegereye muri ako kanya ahita yumva nyine ko ari we wiwe. So leta ya Kongo yakinyaga kino ko kuza kwegera abanyamurenge muri ca gihe c'ibyago kandi aribo bateje icatumye babigira ivyo byago. Ni nko kuvuga ngo naje ngutwikira inzu mare natumye bagutwikira inzu mare ngaruka nk'umuntu uje kuyizimya none urahita umbona nk'umucungu ukuntu nkugiriye neza kujimirije inzu kandi nije wohereje abaje kuyitwika. So ahangaha iyi public sympathy yasympathizingaga n'abanyamurenge kugira ngo atsindire imitima yabo ashake kubereka yuko ari ubakunda abitaho abafitiye impuhwe. Reka mbibutse mbese icihisha inyuma y'iyi message cari iki gikubiye mu butumwa delegation ya Kinshasa yavuye Kinshasa yazanye. Iriya delegation yazanye na ministre yose mbese n'abasirikare batanze message ikomeye jewe nafashemo akantu gato bavuze ngo Wazalendo na FARDC nibo rukuta rw'ubwirinzi dufite ku rugamba mbese muri est ahantu hari urugamba. Abaturage rero mwese mukwiriye kubagirira icizere mukanabafasha mukabaha support mukabaha ubufasha kuko nibo baturinze nibo barinze ku rukuta nibo bari ku marembo ati mubaho ubufasha mubagirira icizere mubaho ubufasha kuruta ikindi ubungubu kuruta ikindi gihe cyose. Wazalendo nirwo rukuta rw'ubwirinzi dufite rero abaturage bose mubagirira iki icizere munabaho ubufasha support ubu kuruta ikindi gihe cyose. Mu yandi magambo abanyamurenge yababwiye ngo mwiyumvemo ko muri abaturage hatitawe inkomoko kandi muba abaturage mu mutima no mu bikorwa. Mu yandi magambo mukunde Kongo ariko munashigikire Wazalendo nibo bari kuyirwanira namwe rero mubaje inyuma. Ubwo namwe murabe mwumva muje ku rugamba mushigikire muze mucumbira Wazalendo abandi mubashira amazi. Iyi ngiyi bayita two first strategy cyangwa se gukina agakino k'impande zose uza kwiyereka nyirarureshwa kwiyereka abantu bitandukanye n'ibyo ukora
uko wiyerekana nuko nibyo ukora birahabanye. Muri politiki bayita two-faced strategy. Ni strategy yuzuye hypocrisy, kwikunda, kushaka kubesha abantu, ugashaka kwigira utari we kugira ngo bamwizere. Abanyamurenge rero bamugarurire ico cizere. Ntamara kukimugarurira baje ku rugamba. Narababwiye ngo abanyamurenge muri Kongo ni nk'ibikoresho by'intambara, ariko uburenganzira bwabo bw'umuturage usanzwe ntibuhaba. Twandikire muri comment section utubwire ibitekerezo byawe, utubwire uko ubyumva. Hanyuma ni kuri Afromedia Live byatunakagaruka, ni hamwe na Director Gaby. Undi Mana ikurinde. A world of stories.